Honorable Dan Mugura ka rukiko erizoba yabanza kutayerekereza ya sente y'ibare omuri Kitabe Parish nabwo nyuma nko kuzanya Ruyanga Church of Uganda hamwe na cyamacumu omuri Kararo Kizoba kandi yakwatira haba sente y'ibare omuri Kitabe Parish Mugonya Primary School ne kanisa ya cyamacumu na sente hamwe n'enshaho za siminto kubahwera umukombeka mu izina rya Mukama w'Yesu ngenda kutwara umucogo kwasa siminteji eshao 20 kuchikwasa abanyana baje bakristo bibare basenta yibare tubakwasa abo kwirukanira ukombeka eje abafana umugisha muhango bwo kusima umwami Dan ka rukiko ahabwo kuturetera eshao 20 za siminti okutwera arugombeka yiki ekiriye kugombekera abasaserdoti eje abasaserdoti atine mwebemezo ratarambuza amashomera gatwira umunda amashomera gatwira umuramburo yagarambuza Elias nyinshi ababasi madana Mugura ka rukiko ahabo kubakwatiraho butosha amashomero agakwatiro abarana baza informs cyumaze ngo nakunda ubwigisi nandi umwana wigara East umwana wihanga okuhereza abantu bitu abo mu constituency abo muri Gara East umwete uguruho abo kugira ngo twone tunguka n'abantu aba batine mutuma gwa rukundo nitushobashaba okurebera aha wishemwe Dan ka rukiko Mugura Honorable ahabwo kuba turebere ibintu binje byakozere okwataraho amashomero abantu bashabwa kugumana bakunda mukama kandi nibamuhereza umugandi abakristo bo burisa bwa Kacigano mu Rwampara bahire yo kwetumbita kwabo wa Bishop Sheldon Mwesugwa ahabwo butashashura baburizo mu buriso bu abantu mushaba ngwatwere umushongejo aho kuburisa bwitu ababurizi bakareta sente zabo nkatu barashashirwe nko kucyakubire nambwe no muri so utuyinda ariko mu kushashura amabanja agatabari abana binje batewe mukono bande binje bajwa bekiza Yesu mukomujumu wabo nawe cyunisha abantu mwena mukunderwe West mundete West mutedi yanyu yo mara bahetse cyo mu Rwanda abahamya baronde cyana na bashatu kandi byagendaje abantu tumusima abo kwija kutwora umurimo wo kutangaza umburiso wo bwa Kacigano abakristo y'abantu bagira ngo n'icero cyabo ngo burisa kibaremereye ahabo kushashwa kubikwa ababurizi kandi aha Bishop abiri natahimiko na habaronde 95 sesasi tikintu echo kwasitana abamwe babasa kwenda kucisha na wazo byahandikiwe itwe twabantwe nanguruhanga kuma muri itwe singure amani gona gebi nitutekwa kuguma omuri Yesu Kristo Bishop Sheldon ayihanangiriza abakristo yo mu Rwampara obutahabisubwa madina gandi bakarema kwehandikisa mu kubara abantu ninga census Gasha Onesmus Ndianabo na Elias Rutugusa